Antipoinin ko kusunet kaysa kayo, jangata lukay ang waito ko ng Pohnpei, nan huya kupur toror karya sa payuwat, nan wasan huya kupuran Legislature, pela balak kolonya Pohnpei, April, isa kisu, pari agat riya sa kuno. Ranwat nialam, o ranwat huya kasilisa kaya wan huya kupur toror wot. Kailan ka kan, katlamo tayo, kaya bang kadyanan low-low, o ipan patuan pakita rin, Wan baron Pahrek and kakulian tayo diyo. Low and luchangata yung purunan. Salamat ko mo speaker. Dahil kubureo. Ang kuburan low. Tapi yang naman ang kaksawas ng kuburay paan baron sa Pahrek tapagat. O quote samat so labalap. Kod manaman oroson, kod metaman naging kadin kat posa koros ang sutewis, kadin mangi na koros naging liyawan ang samba o binmanan. Sura marasong kamunayin samat kod tagalap, gutagalep sa walit manigin manaman oroson, kanigin masin ka sa hanggang koros, kiniyaw-yaw ko ikan tuwan kuburan. Kadang maramoy kuburo mo kalangan mayayang sukat sa ma pilibilkan ano bataran kak tulanan sa banwat at kabun kayu pwede natin more kailalin paluan kasi yang kita pabali yung kami naman kit sa kailay konot maraming pangkap o banwat sa banwat tulan main samat ko sa balap Sudah gitu na ako. Sebab rasa yang sto jabot na taytay sudah pilih. Naras sebang kadiniya yang ki. Setogi keliran kadan tuan sa bulmar. Enen kamarain en charawi. Dan kadin naute amanaman kit. Obil kat red dan molwat. Kuburar kalangan en kawit na koros. Ayur magadin kami mandisang daud o mekoros daud teka. Kamuy jamaat kelo kaborobor main samat ko labalat katin torti o sagasagaray kaganapat koros o sano kamay para gandadin korongat ang kabakapkan o gandadin sabangong kit ayon kaya katin mangin ko na. Ayunat main samat ko labalat ay sa walmalat ituwa. Ulian degit pilibil tugat kiat cagaran kapeng usap tan kubrar. Pagkatapos kubrela kaitar wasakan mesiritar pagkatapos sabun manggita at cuman cagaran kapeng usap tugat. Kaya gieu sakasakar kita ngir napukat koros. Imaran sabun mar yeros at kaun labalap at sontak songkong Contoh daripada Jesus Christ. Amen. Kalangan ng Honorable Senator kan, Malil Juan Baron Pahrek, pwede low. Isang salar tayong kupuran na nilap. Tayo kakayagkat lamon tayo. Hudan po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Abdel Abram. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Wiki Carl, May. Senator Sonska A. Efkar, May. Senator Walfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Peterico L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Jackson Latorre, Senator Remy L. Le Pen, Senator Edgar W. Licanet, Senator Fenwick Tefo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Sheldon G. Knapp,
Senator Norbert A. Perez, Aye. Senator Dionisio E. Simon, Aye. Senator Mitoro I. Simna, Senator Francisco Simram, my Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan sansal magtay sa bulman ko quorum taga kadlanan sa bulmatay uyakpur mo atin puro po yung lian tayo diyo sa bulmatay sa karatan kapeng mayalog sa karon misiko kapeng lap pang ko puro na hiyap sa karon company wow lap pang ko puro na rakto ko sa karon wow lap pang ko puro ni show ko wow ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na kanjay ko wow toro ron labalap kay di pa din tiyak momot sa government national state local Pohnpei Kabinaan Pohnpei, Honorable Joseph Karyaon Kabina, Honorable Movik, Pohnpei Siyong Kapung Lagalap, Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy Siyong Kapung Kankorus. Kasaksip Ibungalwao o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankorus. Pohnpei yung kasambal ka lang samorokan mo, loisokan, sarisokan, so matyakan no lang way, na uliabe, nan kalarwat, nan Pohnpei Korus mo batang tayo, Nam chamber wat nan kalal maslikan kala. Rakat o tayo bananan uyak purwat so ipan tor perancat ong sabulmatay floor leader latore ba kalway tayo nan uyalam lang. Kailangan yung kupuan speaker mo na ikampat pa doon kami kupuray tungal kaping ang kakpatong kupurakan korus. Nini kaping to tayo pagod kupur mau kupur sabukon ko. Misalnya loloyong tayo ka kaya panangasaksip rangot. Speaker kami kupura ay tungal sekarang tempen ngawang gak melel puli sa palmami sa Italiar. Nun lang melel kang pranray mun sa puko, suko. Likon ko nanalak ng ganyan ko o sa bulmar lang kusukusakan sa muro ulit sa servisyo lang huwag kasampalakan koros. O saksi tayo tungalwaw melel ang kakuwang tung kami speaker o ito vice speaker o ito honorable senator kang koros. Pilmembadwang kami huwag honorable Governor, Honorable Joseph, Honorable Movik, wara tungal cabinet kan koros. Mayroon din mga wangkin sa kapong lagalap Nelson Joseph, o yung aming associate kan koros. Pilman wangkin ray lapalabakan koros, mababali national government, yung mga local government kan koros. Pilman batwang kami mga wangkin ng Pohnpei koros, mapatpatubang kupur Pohnpei, o maslikin Pohnpei. Pingar kong kupuro, nagpatuwan yung kumagatin tayo lang kakapantalang channel kung yakuburan mo rin ranot. Karayaman. Chance lang mga kamagut na niyayot kung kamagut na niyayot kung kamagut asa bulmatay watawat wala altan journal kapandalang. Kamu floor leader latore. Kailangan ng promise speaker man tungalwaw tapalang kakpatpatuwa bang kupuran katuwat speaker man sa kara kupurmawan niya tayo lang kakrop sa bulmatay kalantaro katuwan po na item ng paisak siluway unfinished business. Karayaman. Tanjal makawait memia sang floor leader tayo katiyan po ng basic silu pwede miya utfran kamagutok tayo katiyan po ng basic silu iban po na sa chief clerk. Committee of Whole Report Number Silubugi Bicycle Line di sa Pwuhng at Legislature Bill Number Babki Silu Line di sa Pwuhng siyang sabini kamting koras. Kalangan tayo ka katiyan ang masinabak may kupuran po na siya sa mga chairman and committee chorus chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibahan pata sa mga kamtin koros. Kung kupuro po yung kagpadyang sa umasin pasom sa kuran kapang kayo manabuha mong patuyanin lang. Itong alwalap ang kupuro may Mr. Speaker. Huwag kumelal itong vice speaker, floor leader. Itong alwaw toro bang kuran sa alay mo sa manat kaklu komputer Senator Michael nasa buwafik Senator Edmund nana baso kes sa mga itong alwaw toro melel pang kuburan kambakabayan na iba Senator Kanparos filmen itong alang kiyan sa umao kasama mo Honorable Chairman mga Chairman Pahrek Pwuhng Kadkadaur padang ng kamagay sa isinin mo siyang langot. Mr. Speaker, nuwa o karakaraki bata sa makamutin paros o kamagod malwad kaya lang kakuya ko purgi. Tuputin kamating paros silubog ko tayo sa liman yari sa kuno. Kailangan. Chance lang mo kamagut San Chairman Carl Carlos mo itong kamagut na masaniyay. Pwuhng masanisyo
Pwede kamagit yung puitak siya bang katsiyanan na sila po. Umay ko po speaker pa po na sa mga chairman car. Kailangan may speaker rin yung alwa sa bal, bangko po rumiyo, bangko po rumiyo. Hintuan, ruwasin kusanet kapulban, patet makin patotosang kuy na Amerika kanin noon min salitak o sa matay kusanet mapali patet kum kawatar kami tim koros hintuan kupurun na sansan na tagpuri sa Sioux and Pahrek. Sansan nan kuwasin sa matay kusanet yung patet na sudah banda sang terpuri sa limau kebenar bangkun kata roto pacetin dia morning pa mebanwat kata word pe ita mai music juga tahun 4 kamjin chorus mentuan kata mamia and sansal kata word peluya kata hiu meton pe ita mesabel man buuk sang street pe ita kirai me apali ito sa matay government nan kitu buweli sa kayo kamanala ko sa negyo makosaned na ang moni bana pali government na pampado da bana non minimum saladak jadi later bang kamanala ko sa negyo na dan ko budget transmission act sa kamera lang sa wo ina miyala rangot ko kita tawagkan koros na bana puel minggo na tayo ya government chororyo apan ko santi mamet Kadkadaur national government o Kadkadaur lang champo kali yung magkukota pa ni noon salitak parang baka manado muni ni noon salitak mapanapali melel kampakan met pasan di pa ni noon salitak Mr. Speaker ito spenta tao kasampalam met ikaw makamiting koros ko diya ngayon sansal me nantiyan muni na tatawad panapali yetian morning para yakit sa gisu o kamutang ko sanad na tatawad pan itan di kamutang ko sanad tapos dula binyari sa kunang nan tatawagin kami di may Mr. Speaker para marongkan mamiya kasalidar mo one morning ban katoto apali tatawagkan din sa matay government nanti yan mo nariyak sa kasi ene din ito amat 1 million riyak silop isinan 1 agad silu bigay sa kwalo 23,376,318 nabana pali kalian budget natin patungan compact operation plan Monwod na diyang kambaryaw, kambang kamarain o kambang kosan mo. Mukana na diyang monwod, sansal magkambang kamarain. Monwod ba na pwali tatangkan, katpanan 1 million na isak silu, kalok sulinan riyakit po isa tayo. 14,422,091. Ang kambang kosan mo, million tuwaw, isilob limanan tayo sa gisu. 9,075,047 panangan met may Mr. Speaker mo ni mapali infrastructure sector sansal manan kamanamantan kampak kanan natin mo ni infrastructure pilpayan pasantin kanana mamiya nintuan state ka the leadership in state akan patang national government o nagin din tuan pasan din badaw na chaptabil market na kito kuwari sa ko nakin payan wan chon way ang Pohnpei sa infrastructure sector plan tama kasan din ban pati na 1 million walu walop limanan walukit limabugi 8,858,500 pado di sang mo infrastructure maintenance fund muni yu mabilikin na pol when yang so siya kamawalakan nan tampak kayu karyaw era dia ngaja naman school o naman
Napilyangaki public health dispensary kan. Dan kabak silu elanganger legislature ang kakpasaneti project kan mayangaki al tiksun tataw makakamale al o project kan paros me intuan kokoutan government wood o mo ni mapaliyo ban ino minimum salatek tagan patuan capital improvement project the CIP kan infrastructure maintenance fund IMF million riau 1 lop tuwanan riyakut tubugu wali saktayo dan 2,692,984 nan pasan tuwat may Mr. Speaker bilyang aki grant yung maragan padawan small sector grant mo kanyang sawase apali tatawakin moni kan magan magmagad pan kamban mon o wan moni maban apali tatawon nantiyan mo na riyo su kadpan na wan tala isinan walakit wala bukari sa klima 78,825 Mr. Speaker nan tatawakin committee karonongan namiya setiap kita opisin TNI makin kawait munikan mapali infrastructure committee nanti tahu jodoh gila ia bentuk me FSM kayu butinan kasan tintian monika buat bagi arai ukitalar ia ben kanena makin miasang nang kitu wali sagay ulala torangot nan kamtak kesilu essential me kapinan state tayo speaker in state tayo tapi ang president din na sa mo speaker ng Congress nan wimyak kuren kasan itu ia ben kanena monin kamtak kesilu moren kasan tuwo apurato Congress kaleb o ukitala kasantin kanena mo yang ukitagla moni kan kinapapali tatangkan na apel ban infrastructure nan kambak karyao kueki kasantin tatag namiya office makinapali project kan matang ki project management unit kokoutan na New State ninduan Congress ya ukitalar kasantin monuwat sa lapat itong Pohnpei State, Opel State siya ito. Office ko padpadot. Mr. Speaker, kaanwat at the chair na office ko padpadotan ninduan kasantin Pohnpei State makawata. Munikan mabana pali operation ng office ko yang agad yung tatangkan sa example. Jadi pasantikan Pahrek national government pa napali kumunuwat niya pan mo kito putan legislature panang so kito tataw po ko office wo uya office in Pohnpei State Government dari tataw ko may Mr. Speaker imasansal ng report committee kay isang masentan tataw ko panpasan pasantin national government committee tolaw kasaneti moni meratan ki infrastructure maintenance fund which is kasan di choror namiya sang national government essential mo nan kasan di mono 1 namiya 4 million riau 1 lop 200 riau ketu buku wali saktayo 2,692,984 kami tu kamera lama utana korang yang kuburan legislature pasan di mon word pun kapalakan memirang word melelang double penal dari nang pasan di mon wo kami tu kawait million 0.5 dan kak patorola pun kak sewase PTA orang alal dan tukson datangkan Pahrek maka nanti yang mon raya kita su Kurang kamoyala dan Pohnpei.
Patengat may Mr. Speaker, essential nan sa matay ko Senate and Party Transmission Act. Section tayo, tiga-tiga yaw. Mapilmiya ito sang nang kituwa puwali sa kayo lalatarangot. Kapinakan sang nang kituwa puwali sa kayo lalatarangot. O legislature kan sang nang kituwa puwali sa kayo lalatarangot. Kiniyo ko ba na tatakot? Non-section word ako sa net. So ito project yun. Panguya project ng Pohnpei State Government. Pagkatagal lang wasayo. May panpikatamon. Ngayang aking national government, sabil Congress, sabil Champo. Sa wasa sa diwibulit, may project bukat pagkatagal. Laya. Lau legislator bang kamanata. Ni sa kong moment. Party Transmission Act. Katirak tanang karong-rong na project kan executive menan mokit nan riyag su pagkatala national government niya sotali at kamanaman ng legislature. Dari elayang legislature sa committee ng Congress puyak sang kosanapan mga nubukong. Tapi sainsal na puyak bentotog na Congress bukitala. Into na right pan centralized to consolidate development infrastructure project kan may pan mokit nan state tayo at site santi. At so ito punupukat and we are those men sa umatay tatawag malit committee in chorus. So kita tawag niya pan kamanamanda sang malwat at sila pan time sak sa umatay tatawag. Ika yun kakin magutin nabalban ko sa network. Sa committee, kolokolet kamelala. Naudahan ko atong chorus, may panapwal. Hintuan, ruwasin ko sa net, may patawan taas. Udahan pandala to, legislator kami natin. Nan, ko sa netwo, abil ko sa netik, kalokapan. Ma, sango ko panuyaw. Mr. Speaker, kawit pukat kan infrastructure sector ay sansal na kami diban sa ituwasado pasan lakasan dinas ng kami. Isang met man Mr. Speaker mo ni ma apalitan pa kamarayan may patawanan ng kapanagis milyan isak silo. So ito huwag kita kilalawan mo niya. Huwag kita latikitong kayo mamiya. Amiya po maluwat yan nanti yang apali uwasin kosanad di may right on tatangkan para sa Pohnpei State Government may pakir Pohnpei State Government kung bariyay sa bonangi utan pan padawan step riyaw na right ng alpete kau na batawat into na market ng tatawag maniya apan kamagudwan kala lop riyanan wanakit walo bigay sa sido. So napali iray sa batak o bugo pegwa naman na niyer na niray ruwat sabis ko yung Pohnpei State Government kuwan ray rin sa bari sa katron pati ang met na Mrs. Speaker attachment so bukit latik-tik na uyawi yung tatawangkan masansan ng report. Eso tak katikala ta kamalawalaw yala iray kong tatang. Imewiya kay nanayang wan mo ni makamanmanta ong pwede na iray kong tatang. Kareta simunikan na tuita mintuan kapat magkamuti katikiyang tamtaan kamarayan esansal na wan mo ni bano buksang pati din riyagdiri sa kuno pat no wan kala kanan lima ko tuwa na bugay sa kwali. Kami tisong ang negative yung monuwat. Ang tatangkan mo kami kamelala na utano konangan yang apwelman. Iyan mono riyagdiri sa gisi. Dari wasakan mo kami timan apali ko monuwo. Pwede
kawit kan memia yang kawit you me wawan kak baby ma lau kawit name ya ai mele da wan mono kami tu kamera lama ekoneng apali tatang kai apa itu kawit desa santi awo ban we baby kami tu kamera lama sangat mono apali staff development kasandi mau yar wasan kasanat menampar ya kedua isu irai sembatangkan parus mereka paduan arai tunggal PA dan paduan arai tunggal PA dahil sopai nanti yang monuwat anak-anak mintuan sembatang kay na school kay arai nanti yang paduan arai tunggal PA ang pwede sudah mono katoror la arai pinalat meneng ang pwede arai tuition kami lele masangan monuwat kastawa pati yang met main Mr. Speaker weki ananin kamalan pwede nito talk kami tu kami dalam kesempal bukan kolokol dalam pati nerai sembadak juga apa kali sabun madai seri kan email yang kami dia kami dalam openan data kan nana ni jadi mereka kata aku pengen sabun madai mon nansang madai kubulak yang sabun wasakan mon sektor setiap kali berkawit memia orang isi dalam lop dimanen mereka apa lima ente padosang sektor padosang nanti mereka kupulak pada yang met kita kela nabil mia pan option director moni memia nanti yang moni buat salah silinan sedikit isu kupai sekono mapali selok kesempal selok meeting kan angkat purato apel nan CPA the comprehensive budget act mintuan general fund dan yang tatap kawitin committee ang director dan sembrang kamarain tengkak kawit dewan so yumur kanene din silak pukat apoy bihanso akel nangka kasan itu madu gowot pan travel na sector sa depan paling karena pelbahan sama kayak general fund. Mr. Speaker, kita kelat-kelat namanya, apit munikan bagaimana pali kan, me kembang kamarain, kenanane ong, irai semenkan memberikan yang sewasya, kamawiyala kayaan kan, makin miyong sa matay serikan, sansal me wan mono wad mungkin nantian mono paras o tama ban sansal nan kayo ketri kesu kepada no wan dalan di mana misikit publi ketua 57,419 pasakis me sama kami din moni agis kemarin kita kasal bagi nan kanen din mono bukat kan fixed asset wasam nan budget tungka kapali posing school wan mesansal pada no wan dalas silinan silikit tuway sa kaya kami tu kami dalam mesa data 33,091 jadi tuinan pos esansal me pos kan pos tukutungkan mapaya mau kaklil dalas silinan pos laut kan tempat pada mencala 160,400 dari rawat kueri kata awat ni akan tagatar akan purato legislature kak beliau kain nela kami di kami dalam makawit wad ican yang kak ican kepuran legislature ong nanti tangkan national government pro jam jaban apa lagi sama tempat Mr. Speaker kami di bil menen sainsal me ong staff development nan tatangkan me kan we approach pen tatawin committee chorus staff development magmagid kan school improvement project o tatawag kan aban wood apple mintuan aban uyala
item choror. Sudah bang ya sub item pan moni kan makasan. So itu ninduan Pohnpei ya tapi ada kambak kerjau, ya requirement di nama mereka. Na Pohnpei beli yang punggila. Irai sebatangkan korus, utan pampaduan arai tunggal tikri, ayu tikri. Nan kambak wo, ketian kambak wo, munin kambak tatok au kaidang ong rai sering suka korus. Tatok ong rai maksudnya yang paduan pelkuan. Moni yu makin padu sang amar ko pali tuition doon school ang right sering school kan chorus betul school kan chorus makin yang school siyon me kami di kamera rawat ako na yang chancel ng kampak kaslu so kasan din government unit o pali laut ni right sambatangkan mapatuan na right tungal ay ito tawang kilar pelkuan me edit badan ni aso mo ko tawag ya right tungal ay de ayes kami di ban taulan ang tatawag murin sama tayo national government do tempo kana pali pasan di mamiya mintuan report do kasunod na ban Kadkadaur tuan kakutan apali sama tayo sa Batangas niya suwate may Mr. Speaker kami di kamelala na Sandin staff development dan budgeting tentang kamerain abang kain nela Sandin budget word Sandin tatak makosan net buat saya nautan rai sembatangan parus dan tungalan kita kiri apa yang requirement in government autan government dan buku kirai lakan masalah eligible lang pelkan Kadkadaur pisang not may Mr. Speaker Kembang kosan mau Sansal Untuk na ipatawantar Miliyan tuwaw sama mabana pali Nan Karorongkan memiyong Karakter Israel Kan mayang kakawit Kembang kosan mau Kung kita kilat cikitim kayo Miyong Kembang kosan mau Kayu Tali mapali poin na rai tondo tangkan at kicim gila salarianen wala ko bagi payo at kicikila buegi kamiti song wang rai lo kay na yang utaan mo ni marabanana ang salary aso ni katikilawat aso tak elayang tondo tagay malawlaw tondo tagay kuduat Yang med may Mr. Speaker adjustment muluyawi jadi ananin silak magin niya ang Israel chalk kan nurse kan sono yang ikan ang kayan dan meeting kan one more ni me sansan nan patitwat apilpeyan tama niya nan iyan mo nagdaykat kanlan Padu na wandala silinan kito bigi. Pati yang med essential nan wan mo nuwat allowed kila wandalan men. Jadi ananen alal dan pitu kap pitu tatawag na bana pali division in administration or health plan. Padu di samet na Mr. Speaker division in medical services. Essential me paluwat aray tungal patet laut kila wandala panen kit begitu sa kriya for 1,392 met kuwi attachment no yang right wanda tangkan met kuwi attachment no yang right sambatangkan untuan kosenet maluwat kamanala ni right wanda tangkan korus me sabis yang argument sebari sekte ponangi au dampu na right mamogus sa kriya Pati yang met, itu ananin kan makin niya nanaysukan makin parata. Kami di pati yang kawin yung karakter ng kampahan dosan mga oiray son kawin kan o tungata
Pwuhng division wat and kak miye wantala nen tuwakit boleh kutai segera the 19,842 dana pali contractual services. Patut disamit Mr. Speaker, dental services essential me padet mereka na betul kucing gila wantala kit KAPWARESOU silu met iltuwate sama essential long division in administration or planning. Moni itu kita gila berkaitan nanti yang kainan yang wan moni ban mieu orang wan puinan contoh tangkan. Sudah kamalau ilah contoh tang. Dan division wajah essential me ninduan kawajan sama committee moni kan karena pali travel yang aku moni me pay tak perlu katikilan personnel essential tu tanpa tolong yang kacang moni kan ma pali selok jadi essential me maluat kasannya juga nanti yang monuat travel correspondent plan karakterin welcome dah. Ini sangat nan udah kelatih kerja memang division and dental services. Patut disangat kita sangat momote division and primary health care. Katik-tiklan wantala kit disebut sisa kesiu ke monu namian kak kainan yang puinan contoh tangkan. Itu kamalau-lau puinan contoh ko wan monu wat sila pula pan travel orang kak yang patian kayan kan sila kun meeting kan kun patian. Patut disangmet non communicable disease. Tapi cancel met kucing gila wantala kit resa kuya. Oh ni sangat momot ya. Itu kamalau-lau contoh tak kainan yang wan moni puinan right contoh tangkan. Patut disangmet kali magna pali simchungalakan ke hospital food services. Met wan moni niye essential me kaijan apali mong apali right contoh tangkan. Oh kucing gila wantala siligit ay sagisi. Ini sangat momot ya. Kaya na kamalau-lau contoh tak kainan yang moni apali puinan contoh tak hutan tamu konen. Patut disangmet medical supplies ne sansal allowed kila wantala nen silikit demo begitu sertai. Sansal ananin wuni me Pohnpei kin so pai na so kan. Ada kami kamelele me wan mon chorus me kakan tata ko na pali puinan wuni anan nanti yang apali ko puinan mo nanti er monuat 10 million point riau maluat kamanada po na pali puinan mo asansal me iyeu tata me kesembalang naman wuni mo kaya gente puinan contoh tak, orang contoh tak kan, and we are right tak. Apa dia datang sini menu. Akan tulisan tak ni ya uni asal kau. Oh bunu bekat, esok tu angat je menu lap. Tapi yang aki, ni pesangan uni kan mungkin anak-anak ni anak ewe dispenser kabil Pohnpei oleh lantai kan begitu. Patut disangmet Mr. Speaker medical referral pacet yun kenapa di irai semua kan bagian pegadaran melel met book morning sector bali irai semua bagian pegadaran lawai Pohnpei orang kat orang sawas on nomor wani madan di tripler pasan duo yang uyak sen pasan bukan macam Nikai ni no minum salah tak lagi terang. Itu lagi mono mia monitor mobil maluat bil kamanata. Awan dalam rianan pelang tahan division in administration or planning buat iraiman pukaki kasandikan korus ni pangkatar irai semua kan macam patulawal. Tadi Mr. Speaker
and chansal me patawkan committee utan nanti yang buat pasantin Pahrek wet and nayang melel puinan right on the tangkan laut na miya buat ki right on the tangkan masabi siya nga naman the Pohnpei state government sumbar yesek the bonang my Mr. Speaker kamu committee paros kamelele me kawikan paros me miya tahan tempan kosong mau icar so kosenet kemudian kosenet me miya angkat Kadkadaur sama dengan national government so jam tu sebalik kenapa lipat itu tuan kawasan my Mr. Speaker nan meeting and executive na committee kati yang lale ayu kita kila laut na niya mabukat niya kapadapat pa na meron mautan sansal mamalwat kasaneti 20 mona Kadkadaur lang national government o chanko million 1.5 million napan patosang tan infrastructure na sansaler nagsepan sabol man ko 1 million riyaw 1 lop 1 riyaw ke tuwag sa tayo million na sa maluwaw aban ka kasanti murin kamanamantan ko sa medwa de ban Kadkadaur na champo national government do champo aban sansal na maluwat kamerala me weki ananin PTA ang tukson tatangkan o ananin kamalanal kabil Pohnpei kasantin maluwat en miyaya miliyan isak lima utan bangka turol o apaliti tukson tatangkan na PTA Mr. Speaker i tatawakan sa mga kamiting karos na o wasakan ni sa telel mentuyo ko torchat ang bangko pulakan kailangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Call kung kapesi the Kawawan Standing Committee Report number sidip kapaisyak labanya Legislature Pwuhng sang Committee Chorus niya termasa na ben report Speaker, kamu Senator Pahrek kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban at yung ituan Chairman Mao kayo man baruan ituan sagradahan KAPWARESOU Asen sa ulong mo yung iral kan siyanger kung ban kuburan sa maral ko na balab kapin kung iya tayo biligag kuban na rahanwat on Speaker, Vice Speaker, floor for honorable members chorus Pwuhng viral gan PPN submit by radio at social media rahanwat so Speaker untuk publik sebuah kepentingan yang gamal na pinanto. Senator Pahrek kamu berwakil kembali mohon komal Speaker Aku bermak
ni wow men padron magtry sa baler o nan sa matay yo kuburo sansal mo na tayo kon multi try kat nan masun ben committee of the whole report ng pasilip ko tayo sa club ni area sa puno muna tayo kon mal sansal na floor Senator Perez masapalman kita tungalan Senator Perez Kalahan gum si Speaker. Mulai bantulay man kemudian kuburev niya on the privilege. Kalahan gum Speaker. Ngan maluwat, anwat. Saban man Pohnpei public auditor yang time. Amen. Ulian ti mo buot o. Pwede magtay yang mana kapten ang minute level Kailangan Senator Perez Ingat tulan na ito aliran napit robot dan basil buku pajak lebih dari segono Speaker kami men barong kasaleda dan masin barong robot kasambali yung dan samurai rule sa procedure number 10J 10 baruan wasam yan sumaro buat panaleti sign in majority and committee of the whole no legislature unsak more consider no report adopted Mr. Speaker Pwuhng kita metamen legislature yang sign report I mean baruan I don't only truth. Pagkanan rules of procedure baruan ban war ban not conquer ban sign up baruan not conquer. And sansan lan journal yang utung robot o ibil man sangian semua baruan yang semua dari bangkat lanan kusunat I mean and register transport when baguran ito ang chairman mo mapega suga kapandala patawat kriyaw kung next session buwagi miye masagay kichmagay masyadiyang sign siman baruan Capitolong when kuyala kisyan tatawagan committee of the whole Aimet si Speaker utong robot o iman baruan we ada motion kailan tweet nan wasagan na service signature miye na kiray utong ay walang digital gomes yang sign o baruan robot kailangan si Speaker kailangan Senator Perez mamawa Senator Perez promiyan ay mentona si Senator Simon kami Honorable Speaker kampura yang kak tunayang ay kiman sa karadang petuni wow ang kak patrol sa belum mimisay sa lenin lang sa narawat Speaker nan walwat may sawat ay tumalwat ang kuramu Pwuhng kay Vice Speaker Florida Honorable Senator kan kausya wow turut to ke ray lang sampalakan diagon Pohnpei yang tuwa legislature kay sakyo ipilmen mo undo para ton public auditor o irail kami katong presence sa Speaker imen ang saysal ay tumal yang kasampal ki report ang kampiyon koros o utong report what din tuwan kawo may saysal ng chairman ng kampiyon koros Niya yura peryamin patuan ta Speaker peryamin bro magkaiban mangi PTA what budget transmission akut ime pang kau na pigit ko tamat tayo tawian ng budgetin reagit sa isu hari kasampal kita nula suot essential project kan na Pohnpei tangkot yung lade bigyan essential transmission akut Patuan kami nila ekonomi nila. Maka pinasyoto
kataroto katarla dikitin kusantian kusanet penisene Estonia tuatong kusanet yung kusantin dokion itawan kusantian Pohnpei State Government. Ikamilele mesong diswo elet kaya kaledio proto kita katu plata tam kita kupur kisang lale terkait dengan atas hormatai uktel atas song pemutang kusungut kataun. Iro memin patuan tamu cermin kom kupula. Iro koryau itani pratok pacetin health or education. Rengai pria megi pemiyo how miyo kupuran komponen sa state of the state message nakasalita sa plan on health or education nan sa term na tangkak yang totok nan FY 2027. Ipatuan pan iya panilimau me kita panggil health abe isu patuan ta kami pasir patuan me sila di sumau dan division of primary health care. So ekonomi rin sa lang cemko menang parent monu riakit reisa isu ime health division tan fokus on para di sumau. Ekonomi empil sa liya health promotion screening services or intervention services na Pohnpei tang patiyang lale nan FY 2027. Isu patuan ta ap kair pukat anani rendel cemko puran kasik le samatal tatok o paciting nan pacet tan reflect robga tan medical services isu patuan ta matematawan and media screening equipment kan betul MRI CAT scan mintatam na ewiya tupsaw kay may manalis to allowable puan tan sector ap ekawuyang rail makasandikot tetawiyang metak travel scheme the interest priority and Pohnpei State Government. Are speaker ipatuan tayo bukan po isu ka Pohnpei kabadu buka Pohnpei department kay tan anane ang kapasiyang committee ya priority and executive branch mamiya ko cempu ang takdir patuan menan FY 2027 yet hal bekai tan patuan ara ira bekat sa science and education kapena masani me life course syarikan me super no mau arai tuan mga probo koyo pananane kaden taular apa kita uyapan sang technical schools development tang so sai sudah patunan ma sudah masan ban me Pohnpei State Department of Education pan venture into development of life skills or livelihood skills in FY 2027 pan miyo curriculum development changes sudah tahun Orang mangai miya memocem ko report wala letongyo isya kami pembedaannya. Isya tahun patuan kami pembedaannya. Are imen kami mempatuan speaker kami lelen me song totok tuamet aiso mau Pohnpei engkat kacalilang cempo ya semacam direction na lu budget here. Ya project kan me Pohnpei tangkot yang dah school koyular, hal koyular, in measurement office bang prioritize. Health promotion, yet kan rokan. Sesulaman budiya sumau. Semen aramas de aliat sumau. Semen kakilagalat spesial bu aramas de godo purpura kemauni Pohnpei travel to heaven. Ada speaker kembang purpura ologo. Imen kasalitai robokat pergi ikamilele biyai sawan met oi jang terdapat mertai pangkasalitan. Ya direction education department target lang anan irobot education to kasi dito taratan ya essential travel health to kasi dito ya intervention services autism ya ko sila na autism sa implemented din na ako na tayo pang nakapalitay robot kami na ko sila tapos to kasi dan jam ko autism na uya kapalang siya o siya man prioritize ng budgetin health ng 2027 at siya manuyaw program sa tahan apali ang morning compact amo speaker o ulang umal ka din ko abi patuang kami na this is the time or this is the document may Legislature ng Pohnpei tan waliandi Pohnpei o kasalanan siyempo kaya sa matan plan magkaitan katong yung mundo kasampal bukat ng para morning rehabilitation Ada yang paduan itu bermakna istamen kapung berat tapi
Patuan kami lemah ia sewan metro. Pwuhng department ka and kawit mau kami tu. Tetak laut yuma. Tetak laut yuma orang orang kapal chairman of Trump committee argument here dan pakar pernah structure right up isang report pasang pantuna. Area kemal batin ke program itani kami le tahun ni speaker. Pwuhng Mia project tu mau menanya patunan. Usmet buat kata dia tam dia anak kosong pada nonton dia. Total. Hari itu magtailing tu yang kapna. Na katalah sa mga budget kay corporate dan magtanuyak kay corporate sa budget attach ko sa mga corporate kay sa kalangan ng kami speaker. Kailangan Senator Simon mamawar ay man po na siya chairman card. Kailangan mo Mr. Speaker, ito nga raw sa palbang ko pura mo yung bangko pura kan. Kayo man kapag kawit mo sa nga ito nga chairman mo, Chairman Pahrek. Ang uya pentatak, magkaila. Konengan sabot man ko yung report wad mintuan sa matay role. Ang kakuya iran kupukupura. Ang niya tayo bangkat yung nan apple down report wad. Kariyaw ang me sang kambakabayan ng Senator Simon kayo na bit infrastructure o projangkan mekin uyawi sang nangkit tuwa bukuwali sa kayo o lalato nan tiyan kabinan mo projangkan kan bagadal to o resolution yung maganitan Legislature akan kamanata akay dyan naging santinan still resolution yung maging kamanaman kung kak negative product kan Legislature ba ang patikiyan kasantin kabina ito ka onward patago sa Legislature nintuan kusunod may padawan section tayo pagkatugtuyaw na committee todo kita tahu ko desa dunia dan ko sada da sansal utang sudah mekot meban mogit ninduan project pan mogit Pohnpei ma jadi leto sudah kamana ada poin ya project anyway kalau misalnya labadawan ni padonway any unauthorized transmission shall be ground for severe disciplinary action including termination of employment. Paduan damat po anong yaran kubukubura ang kupurakan. Ang mabit moni kan me kanu tapol ban general fund akaitan sector medal ban kembang kamarain o kembang rosan mau essential me kasantin kananan morning compact silu mesti kan yang punggila Congress bukan karena ang state karo sa melel Pohnpei state ni tampatong email yang atail nanti yang tu apple pen puinen produk apple pen operation and san wasakan note proto general fund panapali yang aku mengisi school bus o sangsikan Emi apa itu Congress yang kita lakukan yang morning compact silu kacikala sa bulmen Pohnpei state. Kita bukat kita salah itu bukan sansal. May kasan tu bukat napasan KSU magkay patungan lang apesan. Bukasan din kanen morning compact dan purala o peyan ino na uyawitanan wanya. Patuti yang option PMO essential na deleto nantian morning regulatory sa glitaw mono ko na pulto o legislator kamanata facility operation in office po nantian mono regulatory sa kuno o regulatory sa consumer essential bangko purakan Congress til kapuresang mono office po makosan na din Pohnpei state makawata nuwa penayu nantian kampak riau na product in state kan option state view panjang apali
Tanwat kay sila yang puga kumuni. Katyang met kuwi kasantin morning infrastructure as pilsola padodog legislator ban kamanada prajangan. Aime kawitin budget sa kamadang patutut cycle kinumumum. Puralang kasantin tatangkan pilan kasililkan mesansan nan masin maukan memiyasang kambagabay anu bersama saya. Ensansan tatangkan kinapul nan pada transmission nak. Yang aki kasantin tatangkan nintuan wewe benar memiyayar nan pengeniraikan makan ulian kecai nan meetingan jam ko kasanetiar apan pada itu. Control number kun kamanaman ta inempeo na kita yang kamelala na kai butik kanene di moin kampak na inaw pemiyanan wenya niya wo kita gila abil wo kita la kasantin patet na sama kamtin koros sama napali bu neke mo bukat pada jam kan koros na uya ruwasin jamko on pada din kampang rosan mo. Esote ready murun kamanaman tan pada tuat aplanin tatangkan dan miye when kasana yang right on tatangkan dan santi dan pada tuat dan kakapali planin tataw ko tan fixed asset utang kerasa raski nan budget akan paduan fixed asset ina miyang pas in school ina bil miyang tutun tatakan namawani kan as me wo ki kamit kamelala message anane santim me when money you ban find MRI machine apa ban sansan me one fixed asset you one money ni ban product de ban kasan itu yang kan mama dale I kamelala me dei pateng kambagabayan bersama kamelala me ukitala na niyang uya penatailam apali rosan mawan men ponte ele lanche won bukitak lau pukat kak mi kaitan patet nang we ukitala planin ta ang patet wat ko mo ni magdai bana pali ai kamelala me tadagan kami teacher kaya nang tetla mo kamanata report o patet wat planin tatangkan and uya sento dagan kamitin rosan mo muren patet bang kamanaman la pasantin kabul ben serikan me tungalan di artisim niya nang sama day ko sende planin tatawag na sot planin tatawag puntahan pasantin legislature kinutut ko ang kaway pinagsagati erin planin tatawag pukat natangal sote lalo daw legislature ay ito uya ben tatawag makakapali tatawag oversight in committee. Ari kami lelat na ang pamawalaan sa bisin-gosan mo makunangan niya nakakuya to doktor ang abolban budget kami niya pang kuratay mula na kamanaman la kasantin na dangan kag apol nintuan kawig mo mga sangka magabay ang apol pangitosan Mr. Speaker iman kalupawasat na tatawagin committee niyad nanti yang negative monopukat nintuan kawit ng niyayar nan sa matay din o min saladag ito wasa kami kitsangalaya mo Congress wukitala uyapan kanana morning kampak katikala sa bulmatay share elayang ranwat niya tatoang kay makona nga dyan na pwal tan morning kampak na yang ako winning yang ako mga yang aku puas o yang aku anansi kan nabukat kamati tarkila menyaso magtaiban kaciyang nan nabolben sa matay comprehensive budget act legislature ba napali uyapan budget man Speaker kamelala may essential and pagkatar dito on budget na kusunat ruwasa tangan uyawin ni pepori sa mau lakin yang akhir pada tian morning riak
magday spalso bay ani kai wat tian mon riya ke tu saksi tato ke committee chorus itu wan was sama te rule ko kawata committee chorus when apaliat moni kan no kan apol pani non min salata di makare da kami committee katore yesa moni kan chorus no kan apol pan sector o wiya ke tata kan committee kawit mau kan chorus me pang kamau ya la sabi sin kambang kamarain sabi sin rosan mau agak mian ya so magday bana pali sama dahil patit noon sa ban tep tamagit nan sombongan July August patol o kawai tindatangkan mau mo po kita na ban patosan nan sama dahil kubula on pasantin ainso no mon patitin kampakwat pan magit pasan di mamiya Pohnpei bangsa bolman kilal meye saglimau kita takin let lege o takin kabna tan meye lel meye saglimau akan pagkadala national government niya so may ban pat national government kay sa bolman kilal chun silisak o kailan ka comment niya lel lang national government kusunat magkawait tatawag niya lel lang national government sudah kita lay lalo ija marap puroto eugiyang state napan yo kita gelamat irai mabangkaw dari kita melala makupurata Emerson report word may kailan ka kamana ta report word nintuan kawitin itu kan chairman mau chairman Pahrek o katiyang nan kawit penpil ma report word panalalta kalangan may mukukira Senator Carl, Chairman Mamawa, line po na sina Chairman in R&D, Senator Edward. Kalam po niyo, Honorable Speaker, muna ibang patay, pagin karkarak, kung may ang itingal sa karang tape ni wow, kapingin kakachapachay sa pulmumiyo, matsansalar, itingal wow ba ang promi, Honorable Speaker, Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senator Stan, nanyang patay ang kupurkan, ki Pachiton auditor and Chasal man sa Murakoy Taichmal Wawong sa staff. Honorable Speaker, Isopi Kasal, Kawawaban, Standing Committee report sa Lipupay sa Klapanyari sa Kuno, Lintuan na Chansaler, Kakar Kawit Kupurkan. Ini min pagkiki Chungalan so Pachuan motion sa lang kakang titimtimasan gan Standing Committee report sa Lipupay sa Klapanyari sa Kuno. Dan salam mo kamagot yung mayor, tara mo itong timasan ng standing kami the report. Silip ko pa isak, laban niya rin isak. Walo, oras mo itong kamagot, masan niya Pwuhng, masan niya so. Tara mo itong tiyer, masan na ben kami the report siyang committee in chorus. Report silip ko pa isak, laban niya rin isak po no. Chorus mo itong report what masan niya Pwuhng, masan niya so. Kumagot po itar, kaya sa baliman kita kami to report silip ko pa isak, laban niya rin isak po no. Sang sa baliman kita committee and chorus. Men po na sa floor leader. Wala ka nag-promise speaker ay tsugal wow sa balang kapatpatuto bang Pwuhng katuwat meron binangayon ki katupatuton public auditor. Speaker man sa karap burmaon niya kaya lang kakrap sa matay kalantar o katiyan ba na itin ng paisak tayo ni pil kalantar. Diyan sa lang mau kamagot yung mayor. Kaya lang katiyan po ng isak tayo yung pil kalantar. Kaya katiyan po ng isak tayo ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill Number Pwuhng in Release Kuno Legislature Draft 1, a bill for an act providing for the Pohnpei Budget Transmission Act for fiscal year 2027 and for other purposes. Only Korea o sa Kalamatawat. Kaya lang katiyan ng masin ito ipan po na sa chairman Carl. May Mr. Speaker itu ngal o sa pal bang kupura mo yoban kupurakan ko so ibati ang kupurakan kasama want to cut down sa material state auditor Mr. Paul o manakap na Pilipiniyang sa office kasambal Mr. Speaker ipada sa committee mo ni o nuwa karakara kamagat maluwat talent ka kuya kupura kayang karya o kung sa Kalamatawat
Kemudian ko Senate Pwuhng le benyari sa kuna wal Pwuhng. Tan selama kemudian Chairman Call, Koros Pwuhng kemudian masa ni Pwuhng masa ni show. Tapi kemudian perintah kerana kerjaan masa ni tu, mudah pun Chairman Call. Kalangan main Mr. Speaker. Beliau pada sama kami di moni o melel kaya balik sekarang wow bang kupurakan. Di Tunggalin ke Pwuhng Pwuhng kami di Koros Pwuhng kemana-mana dan kami di report silu buku price le benyari sa kuno kawai der filwat sansal nan kasantin inon minumin salatak o pil kasantin Pohnpei Legislature na chapter ng ketua buku wali sa ke na morning compact utan pangkin kemana-mana dasang Legislature Kadkadaur national government o Pwuhng champo ni aso mako champo banu tungata kamatang ko Senate wot ni yalar ko Senate pan puroto o Legislature uta balilong ko Senate wot nan samatal CPA ta kampier sit patetak na pan patiang ay tatongkan makinapol sang nan samatal kupulat. Mr. Speaker, beliau itu kalau buat ira riau me, sansan nan report ke you, acail tatok into one open me kemia, dan bukan eksekutif Legislature, sangat je ke yun kampak lelutaran wot. Eso tu peritanan kawan batan pada tu. Jadi tuasin kosenet, kosenet itu memperhatikan Koros, memperhatikan pun nan pada tu, pada tu Legislature kamanadan uyapan resolution. Itu lalu tu. Karyau, jadi Legislature nanti yang mau riwayat kuno. Ni kemana-mana mau ni mapali kamtak ada isu yang mang ada kopar bor kila me ino me FSMTC yang state kau ya utanan wen yap ime ban pasan kanan netin morning kamtak sansal nanti yang mau nuat tuju kongres au kita la pasat foto tan kempan rosen mau kempan kamarain sekali la pali ki sabu matemoni sang nan kubulak. Tataw kesemual ko magkonang ati na Pwuhng sector. Pateng met dan patitwat talim na pali option PMO pada 10 milian riau point 2 magana pali au pisuran wat sero. Pateng met mo ni magana pali infrastructure tapi selalu ya sama teh kosan. Jadi wasapukat nan kemana-mana dan kemudian kosan network apa yang dapat kap apa kaitan dapat mau jadi open and tahu kini sangat nanti yang government administration kan memiasang wali sektor pada teleran wat sedih sansal nan takut apa ki kata wat kasane di anju maban mukut kami di selaka kolokol ai makara ka mai Mr. Speaker en sansal kan kupurakan me kami di kamelela me jadi yang minliman senator kan Koros Mesainer yang akhir palimoronen Legislature onintuan kawai jenrun mesang-sang kay tungal Chairman Mao, Chairman Pahrek dan ni nintuan ay pato numawat agtay sa ulman kita apu
ni aso che so te re di sang uya ben tata makin mi ni ka manamantan kamodang ko senet kan jalan ka yang ni pada waktu riau ni uya ben lukuat ko ko mabukat na Mr. Speaker Nawa wakara-kara kamu kan maluat dan ka kamanata kamodang ko senet wat Nikariyaw ko sa lang atawat. Speaker, cang sila mo magkamagit yung mayor, amuli ba kamagit tayo daan po ng Senator Perez? Kailangan Speaker. Ito ba doon ilangan motion na dan gak tier masin ba ni floor amendment yung may patuan. Dari bil karyaman na. Teka kamalin laban na so may Mr. Speaker.
Katnan Masanabin, Kamutan Kosunet Tap is Lulabnia Reisha 10 LT1 or Antona Senator Perez. Kalanko, Mr. Speaker. We come out when Atagan were open the national conman. Ite Sabmadail Kashikuan Kanvagin in Patu Gerailin, Chitum, Yang Mangi, the Gotoan, Tamagin Yavan conman. Ikabing Kawakan Korosnami, Pwuhng Sabmadail, PTA Magdail Ban, Apoli, Kenchikla, Kareo Conchikla, Watawatran, Karyaman. One Sanjan. I told you truth me. And the Carabin but on the other motion and Tango Project March and Ben Phil Abishilu level Yan Risagono, the age of mobile budget Transmission Act in 2027, Sabal Manki Town and Chaglango. Chancel Makamagut Yumi, Travel Trinity Masan and Kamutan Kosunet Tap is Lulabnia Isakono LT1, corresponding to Kamaguto, Masani Pwuhng Masani Show, Kamagut Paita, Trinity Masanipo, Taban Katian and Karyao Kimsaklan, what a what? Ogan Ton is a cheap clerk on the Warren Marathon. Senator Abraham, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Right. Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Latora, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Madam Speaker. Kalangan insansalo may tagal masabal matay issues may tagal kamutan ko sa netap kisilu labinyari sa kono LT1 issues sa kwalu A o isa ito mauwang rangot kaya kamanalar kamutan ko sa netap. Dan patungan to kita tayo labalap kita talk kay tayo kalangan tayo katkat panto kalantar o panto na siya floor leader. Kailangan ng speaker ay cuman wala sa bayan kapat patota bang pulang katut. Speaker man sa karok bermaun niya. Kailangan kakrap sa bermatay kalantar o pulang sa bayan talamban item ng pensok sili yung unfinished business. Karyaman. Chance lang mga kamagutin floor leader kailan sa bayan talamban unfinished business o pagiyam niya utupan kamaguto. Kailan sa bayan talamban ng basic sili o itanto na si chief clerk. Reconsideration of Legislature Bill number 437-26 LD2, a bill for an act amending Bill number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, amending Bill number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, amending to a PC 2-103 relating to the Pohnpei Road Fund and for other purposes for reconsideration. Talaga katiyan ang masin ng kamutan ko sunod na ibanto na sa mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupura mo yung pangkupura kang karas. Ipilay pa ata sa kumakandi mo ni may Mr. Speaker. O nuwaw karakarak, kaya rin ka kuya kupura kayang karya o kimsak lang watawat kamutang ko sa nagtapis di sa gusto lang nangyari sa kunang. Yaman. Chance lang mga kamagot, karas mo itong kamagot masa ni A. Oo, masa ni show, kamagot po itak, kaya ang katiyan ang masa na doon, ibanto na sa Chairman Carl.
Langan may Mr. Speaker, kamutang ko sunod papusilid sa kusula mangyari sa kuno intuan standing naman the report malwat kamanalar kawait one money you and kak kamanamantan intuan ya kananeti o santi nan supplement cabinet budget o budget in kambakan one money wo and kak corak sang ban kasan din tatangkan kasan jangan napali wen kak nene yang tatangkan maluat kasan dia on apple tan wasan kit mai Mr. Speaker dari kayun kamanaman-tang kasan network akadirak sama uya ben nene din monio ananen beliau petek sabal uki anan karwaru me warata ton pe ngajik kansal mayo mon me kamana-mantaro yang patola buena pali wasang kito sala walinan yu me legislature kamanata o katoro la buena pali abol ben so po tagan kita dari nan kawai din tamatay taraktaran moni wagi legislature nan sa matay session tororwad kaya tar sa matay budget ceiling naniya kapat panawan $111 million asulara na naban moni yan patosang ban wasa kasaneti apol ban field trip wena pali wasan ki ay mela yang may Mr. Speaker kau na batagay mi ban ukutalaw kay na nela kamodang kasanetwat wen kak pileo kasaneti yang mono wasa me santi yang apol ban taken lekikan isabol mar kay lara masakan padpade pon taken lekikan kapora-pora kak niya na so me anana ben so ben mogit amia monument kosan dia na pali ai kawait wat mele yang kubur-bur to kamodang ko senat wat Mr. Speaker mi floor amendment riyaw makaw na bata po entay na nela wasaw o niya sa water bil kapatayang anan karwaru and option kabina o tatangkan me ananen mogit pueki angkilan puel meseratar al nanwin madelenin miyara lang may Mr. Speaker ikaway word mamiya na puragan son ayman nuwa karagarak pagkita yan kak pagusela kaway kung kamotang ko sa network o patoyang nan kaway pen kamotang wud agla pabukupayo labin yari sa kuno mabangkak kalangan ang kadlaw kamagut kalang katyanan masinaban floor amendment kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa pal pangkupura mo yung pangkupurakan koros nuwaw karagarak ay kamagut malwa talang kak kuya kupur ko floor amendment pabukupayo labin yari sa kuno Koros mo itong kamagutan masa ni A, uwo masa ni Show, pwede kamagutan, pwede tagtatang katyanan, masa na ko. May kupuro impone sa mga introducer po ang kakawewe floor amendment. Kamu, Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Pwede kita tagwad, kamitiya kameleleme, konengan na po niyab niya sa wata karwaru. Kami tikatiyang ng karongrong, kulak tuwa may isang rawat kami tiyan kak paduan dan mangyasang terang gamban mo ni anan makawit kabinakawit ito nan sabol men kabesa melelitong pan kupuro mo yayo kayo me yang agit lalop di menen en kak paduota wena pali tatak madang ki Micronesian Island Forum tatak yu me kin
karabena kapinan Micronesia o president kan Perenggak kaci ira kesempalakan and government kan merapa pali nan way kan in Micronesia. Dari essential me nan parwat Pohnpei me banos o iwan mon me kabina kamelele pada interakterin kamban moni nakonengan mi patata wad ni Pohnpei yan panapali yan kaksan pati ang met may Mr. Speaker nan kamutang ko sa net na miye awasagi sen kak pulkainan da peicheu lain isa kan kak patosang sala tuwalap 195 isa kisu the 965,717 o patoyang 1,115,717 the millionaire lopnen dimagid isa kisu patoti sang mo peicheu nan pungan lain isak o isakeu a section waten patolong section Riau section Silu A ninduan ay pang bukutaglar o kasana ito contribution in government on 401k retirement plan niya pan chapter government ban pukaki kala lop isinan 170,000 well bename kamadin moni partiyan terakteran kamban moni ni asume tatakot pan mo kito katirekta me pan miyana na ben kalaudla kawit pa pan miya sang tamatek terakteran kamban moni med me wo kume moni kan me kamene tier pewe niya pan kapat pene apan patosang tala 11 million walinan walikutup pukis disak silu 588,933 o padatang isilop limanan walikutup pukis disak silu 758,933 utagla tikicingay mamiya nintuan palikalimau o palikono palikaisu en sansal na page silu lain na isak tuwaw wan mo ni masansal aban patosang lop silinan wanagit 136,000 o patoyang 236,000 the real lop silinan wanagit o patitisang mo palikawalu page silu lain na isak lain wo nung isak ang kakpatosang patoti sang mo ela wugutaklakan kay nanela section kan ang mapit moni imay patawanta yara lap may speaker kamanamantan kamutang wugutaklawat pan kasaneti yo kay nanela membekan misansan nan kamutang ko sa net papus bisa kesula benyari sa kuno kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl. Hindi ang jamasa ng Benflora ng Bentapo tayo laban na rin sa kuno. Kamu isa na Wetwing? Kailangan Speaker, katiyan siya wartang wawan ng niya yung mga kami tayo sa ando member kami. Kaya kami katiyan kayo ng kailangan. Kailangan ko wow. Ang meron Chairman ng Pana. Mohiman, kalalapag sa Chairman ng Floor Amendment new play na baan reinstate morning new Floor Amendment sa Kadkadaur Well, makit ka. Dahil, minto kita dalam komal militer buat.
Doon, pagitan kailan sapal o nan supplementary yakpur o monetary kumantik tayo katkat nan masalapan floor amendment tap tayo laban niya sa puno. Privilege my Mr. Speaker. Kami Chairman Carr. Jangan my Mr. Speaker bagi iban tungal yang biasa mawat. Tungal sekarang kuasa bal bangku pura mu ya bangku pura kan kor. My Mr. Speaker, saya nan madalang kamal kawit mau kan koras mami. O bagi a bit money tatawad nung isak ang kupurpurtong kamiti o kamiti yan kakarong gulak tuwa niya o iluka kupurakan karos o utang kailan wewo elak sa palto ng session ay itungal kumagit man may speaker ko karyan Kamutang kasunat tap kisilisa kisulab niya rin sa puno nan kapurpulang committee chairman yang ako floor amendment Sansang makamagit yung mayor o pwede yung mayor karyaman pa ipaan po na sun koros mautong kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit pautar kamutang kusunod tap kisilisa isulab niya rin sa puno LT1 dan assign lang sa Supplementary Committee and muli ang ako floor amendment kan essential bangko po. Speaker. Kami Lang Mr. Speaker. Ngayon paruhan kita motion dahil mula tisa na niyo po rano at sa kalbay niyet location. muli ban po na siya kamagit mamiya iban po na siya chairman kan mamiya pakair and meeting. Kami Chairman Carr. Mangan na Mr. Speaker itong araw sa pal bangku pura mo ya bangku pura kan koros. Iman Pwuhng kubur mga mamiya. Kubura ita kamatang ko sa natabu sili sa kusula malyari sa kunaw LT2 o floor amendment kan koros kau na batamiya ini ka kubur tong kamit. Iman mga karagarak pag bangku pura kan. Ini kaki ampat yang karong-karong kulak tua ni may isang niyat. Kaya tak tabunan ko ba na kupuraw kaya lapkot ko ng session imanin patungan tamat kawasan na miyan ang tatawad Pwuhng pwede sulit tag pa na sa magtay sa walmansi ay mentagita kubur ka rin mamangita kawangataw kan song napali o mabiso ramang karunong kulaktuwaw ni may isang niya Diyan sa mga pagkakasan Chairman Carr Supplementary kalong-rong clock 12 o pagkawiyawiyang Honorable Senator Kan Karos in Patrang Chairman. Biya ito pagkakapil siyang Chairman Jacob. Speaker. Speaker, when paruhan pagkakar meeting and kamilin chain ko blog riyaw ranwat panapali mau bang kulang morn ranwat sa year ma skit kulang blog riyaw lam speaker up senda kabali sa kulong communication ng titan mga palisilu Kailangan Chairman and Chairman ko kapin ko kupuro mo yan on kakanapalta po pilinin tauli alar ansog dahil kakanitiyata Supplementary Chief and Division Siluman yan. Kamu Senator Edward Chairman. Kailangan ko niya Honorable Speaker kasi kaya sa bali tungal sa karon wow Honorable Speaker min patuhan mo diyan sa mga committee na RNC o pagkayar ko mo niyo kupuriyo to meeting niyo sa mga committee na RNC clock riyaw luka ang karosap melen kiray wali ben necho wali ben sa question kagan pati kailangan Honorable Speaker San Chairman Jacob, masular asansal makamakot yung mayor talang kumaltisang yung puro sa bahal pa na niyat kalokaysa. Karos mautong kamagutan, masa niyay, huwa masa nisyo, kamagot paitar, o kalangan ng Honorable Senator ko, karos sa mga tayo yung puro rep, o tayo pa sa bahal pa na niyat kalokaysa.